Ovih dana televizija Beograd obogaćena je mnogim novim najsavremenijim tehničkim uređajima. Od 25. maja sav program iz studija televizije Beograd emituje se u boji, piše u listu RTB-a juna 79. Najznačajniji poduhvat predstavlja rekonstrukcija dva stara studija, 2 i 4, iz kojih je uklonjena crno-bela tehnika i umesto nje montirana najsavremenija oprema za program u boji. Ovaj zamašan posao u predviđenom roku uspešno su obavili vanrednim zalaganjem inženjeri, tehničari i monteri Oura tehnika televizije Beograd. Snimak prvog dnevnika, koji počinje tačkastom špicom, nije sačuvan. Tim više je dragocena ova publikacija autora novog vizualnog identiteta dnevnika Nenada Čonkića. Priručnikom vizualnih standarda su obuhvaćene dve glavne oblasti: osnovi sistema vizualne identifikacije i primjena vizualnih standarda, sa detaljnim tekstualnim i grafičkim razredama. Prošlo je od tada 30 godina, pa i laici mogu uočiti razlike i sličnosti u grafičkim i prostornim rešenjima, a evo jednog sa današnjeg stanovišta interesantnog primjera iz ove knjige. Pri izboru materijala za opremu studija vodilo se računa o usvojenoj tonskoj i kolor karti. Korišćeni su većinom topli materijali, drvo, pluta, tapison, tekstil. U najvećoj mogućoj meri izbegnuti su sjajni i hladni materijali, metal, plastika, staklo, lak i sl. Na samom početku arheološkog bavljenja televizijom dadoše nam savet. Gledaj samo za svojim nosom, ni levo ni desno, da se ne gubiš i rasplinjuješ, da pronađeš glavni put, a uočiš sve sporedne. Možda će trajati duže, ali je pouzdanije. Po tom pravilu, idući za nosom, od problema do rešenja, od zagonetke do odgonetke, dodatno opremamo skoro sve stare emisije u trezoru. Evo i danas jednog istraživačkog pogleda na nama tako omiljeno polje špica. No, prvo jedan stari zapis iz života novinara, neposredno pred jednu radikalnu promenu dizajna špice, studija i sveukupnog izgleda dnevnika. Kako počinjete dan? Sigurni smo, prvi pokret ruke usmeren je ka dugmetu aparata. To je vaša veza sa svetom, želja za informacijom, za muzikom. Da li je vreme oblačno, da li je sunčano. Prednosti ovog medija su u mogućnostima brzog reagovanja, adaptivnosti i neprekidnom trajanju programa. To znači u svakom trenutku informacija za sve. Informacija brza i tačna. Vreme je u celoj zemlji danas bilo vrlo neujednačeno. U Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori i na Jadranu preovlađivalo je oblačno sa mestimičnom kišom. U evropskim kup takmičenjima jugoslovenski fudbalski klubovi postigli su dosad jedinstven uspeh. Splićani su vodili sa, Borac je vladao Hajduk sa 3-2. Splićani su vodili sa, Borac je vladao Hajduk sa 3-2. Splićani su vodili sa, Borac je vladao Hajduk sa 3-2. Rad u TV dnevniku traje prosečno 10 do 12 časova dnevno. To je neprekidan rad, bez regulisanih perioda odmora, bez regulisanih obroka i u radnim uslovima koji su van zone komfora. Roger. 058, expect approach on 39. 058, expect approach on 39. 312, expect approach on 42. 445.
naš dispanzer sprovodi specifičnu vrstu medicinske kontrole koja teži ka tome da izvrši procjenu uslova rada radnika kao faktora psiholoških i fizičkih opterećenja ljudi, radi na otkrivanju pojave zamora i njegovog sprečavanja i posebnu obradu, medicinsku obradu radi dužine radnog staža na pojedinim radnim mestima na televiziji. Dobro večer, dragi gledalci. Dobro večer, dragi gledalci. Dobro večer, poštovani gledalci. U ovom vremenu modernizuje se likovno opremanje informativnog programa. Ta nastojanja najpuniji izraz dobijaju u priručniku vizuelnih standarda TV dnevnika i srodnih emisija, čiji je autor Nenad Čonkić sa saradnicima Rajko Milović i Zoranom Brankovićem. Tu predamnom je upravo taj priručnik vizuelnih standarda. Možda će naši gledalci imati prilike da vide i odavde. A evo pogledajte kako je izgledao konačni izgled TV dnevnika. U izradi najavnih i odjavnih špica učestvovali su i reditelj Dejan Karaklajić, autor muzike Zoran Simjanović i montažer Petar Putniković. A u primjeni vizuelnih standarda, studio i kadriranje, arhitekta Sava Aćin. Naročito je atraktivna bila najavna špica dnevnika. Ove špice informativnih emisija predstavljale su doprinos našoj primijenjenoj umetnosti. O tome svedoči i izložba u Muzeju primijenjene umetnosti Srbije. Kada je početkom pretprošle godine u televiziji Beograd odlučeno da i informativne emisije na prvom programu treba emitovati u koloru, postavilo se pitanje vizuelnog identiteta televizijskog dnevnika kao jedne od najgledanijih emisija. Zadatka su se prihvatili grafički dizajneri Nenad Čonkić, Rajka Milović i Zoran Branković. Na izložbi u Muzeju primenjenih umetnosti prikazan je tok stvaranja ovog elektronsko-vizuelnog sistema.
Obilato koristeći prednosti koje pruža elektronika, autori su zadržali tradicionalni globus sa špice starog dnevnika, ali su ga znatno osavremenili. Reditelj nove najavne špice je Dejan Karaklajić, a autor muzike Zoran Simjanović. I najavna i odjavna špica imaju dve varijante, ćiriličnu i latiničnu, koje se emituju naizmenično po danima. Kao osnovna identifikacija rubrike, teme ili sadržaja koriste se piktogrami. Simboli, kojih ima 56, podeljeni su u 6 grupa: politika, privreda, kultura, saobraćaj, sport i vreme. Pri izradi simbola pošlo se od već poznatih saobraćajnih znakova i simbola rađenih za Minhensku olimpijadu 72. Prvi dnevnik u Novom ruhu emitovan je 26. maja prošle godine. Od ove istorijske činjenice zabeležene u seriji Vreme televizije krenuli smo dalje. Okupili smo direktne učesnike tog posla, takozvane izvođače radova. Prisećanje je počelo posetom prostorijama u Aberdarevoj, gde se pre 25 godina desila ta famozna tačkasta špica dnevnika, koje srednje generacije smatraju jednim od simbola 80-ih, a za mlađe je to kao i muzička fraza iz otpisanih na spisku srpskih brendova. Dizajner Nenad Čonkić je umro. Sačuvan je njegov priručnik vizuelnih standarda, koji je, tako i piše na koricama, namenjen svima koji učestvuju u stvaranju informativnog programa televizije Beograd. Sa nama su danas reditelj Dejan Karaklajić, kompozitor Zoran Simjanović, scenograf Sava Aćin, Mirjana Veličković, jedna od 2 inženjera koja su davala tehničku podršku projektu, i montažer Petar Putniković. Otišli smo zatim u Košutnjak, gde se sada nalaze stari magnetoskopi, pa i taj, jedan na kojem je rađena i špica. Sava Aćin je pričao o pripremi i realizaciji celokupne scenografske postavke u studiju, no taj deo ćemo uz drugu vrstu ilustracije prikazati neki drugi put, a inženjer Mira Veličković nije htela da izdvoji taj posao od drugih tehničkih zahteva tadašnje svakodnevnice, pa je sa uživanjem zajedno sa nama samo slušala sećanja onih koji su autentičnim autorskim umećem stvarali novu špicu. Ajde, Pero, vodi nas onda tamo. Ne daš se vidjeti još. Pa, sad. Tvoje radno već. Evo. A ovdje ovaj muzej. Muzej. A bez tog muzeja ne bi se napravila arhiva. Da. Dobro. Zato što je već posle, znaš, jer su ona trošila. Ma da, ona je stalno išla pita kopirano, da bi se ponovo puštala. Ko zna koja je kopija po redu. I nema, pojavio su neko dobro. Najstrašnije je bilo što je u tim kopijama to najviše stradao. I onda počne dnevnik... Onda ja polodim, onda zovem telefon, kažem, menjajte ono, stavite neku noviju špicu. Ovo je bilo... Ovoga mi smo se naradili, to je bilo i latinična i ćirilična verzija. I 4. Da, i 4 varijante. Mislim da je bilo 3 dnevnika i vesti. 3 dnevnika i vesti, da. 3 dnevnika i vesti na oba jezika. Televizija Zagreb je napravila u Nemačkoj neku špicu koja je bila iz 4 dela, pa iz sredine 4 slike, znači podeljena, što je u to vreme bila velika stvar. Tek je bio Barijak je napravio bio onaj quad split, a ovi su radili to u Nemačkoj i iz sredine se neki globus pojavljivao koji se vrteo. I sad Beogradska televizija naravno uvek je se takmičila sa Zagrebačkom i onda je Milan Vukos pozvao Vuksana Lukovca, pokojnog, mene i da li zvao, da bio Duško tu, Mitević, kao ajde da pričamo kako mi to nešto da uradimo, da napravimo to drugačije. Jer mi nismo još tada, Vuksan je bio filmski montažer, nije se bavio elektronikom i onda je bila ideja kao ajde sada da mi smislimo nešto. I onda smo, ja sam se setio da su postojale Ampex mašine, znači ne ova mašina, nego Ampex mašina, i imala neku mogućnost za montažu poluslikama i slikama, znači da se seče svaki kvadrat televizijski koji je od 2 poluslike da može da se napravi rez. Ja sam rekao, ajde da napravimo elektronsku animaciju. I
to niko nije radio nikada kod nas i onda smo mi to uzeli, probali da može uopšte to. Jedno je teorija, drugo je praksa. I napravili smo jednu malu probu i to je bilo dosta loše, jer je slika skakala i tako razne su se stvari dešavale. I onda smo došli ipak do ideje da se to uradi, da to može da se napravi i angažovali smo Nenada Čonkića, koji je bio dizajner. Onda je on doveo svoje saradnike. Onda smo angažovali Savu Aćina da radi scenografiju, jer je ideja bila da se ceo dnevnik promeni. Znači, ne samo špica, nego ceo izgled dnevnika da se promeni. Onda smo Zorana Simjanovića doveli da radi muziku, ali još uvijek nismo znali tačno šta će to da bude. Prosto smo skupljali ljude i tu smo pričali, sastančili. Onda čak je Sava išao u London sa kim? Da gledate studija tamo. Matijašević je išao i, mislim, Novino Đurić i Čonkić. I on je išao. Njihov odlazak nije imao veze sa pripremanjem špice, mislim, jer mi smo špicu radili nezavisno. Oni su spremali taj izgled, kako će dnevnik da izgleda. Mi smo radili na špici iz te probe neke koje smo napravili, smo naučili da, na primjer, ono što je Mirjana radila, da moraju da se obezbede u studiju, mi smo radili u velikom studiju 3 animaciju, da moraju da se obezbede konstantni uslovi temperature, da ne smiju uređaji da se gase, da zoom koji inače diše, to se golim okom ne vidi, mora da se isključi, da kamere niko ne sme da prilazi, to je sve bilo zašrafljeno i napravljeno. I onda smo doneli skalameriju jednu koji je Nenad Čonkić sa Rajkom, njegovom saradnicom, napravio. Ideja, kako je, mislim, moja ideja špice je bila sledeća, da se od ravne mape sveta, evo, imamo je ovde, znači da se prati ljudska misao izgleda sveta. Znači, svet je ranije mislio da je svet ravan, jel? To je bilo ubeđenje. I da se od ravnog sveta, taj ravni svet umota i od njega da se napravi globus. Naravno, nismo mogli da ostvarimo takvu ideju do kraja. Tačka prva od koje je počela špica je bila Beograd. Znači, neko mesto gde smo mi napravili, zamislili da je tu Beograd i onda su se ostali gradovi, odnosno pravio se svet od svega toga. I kada se napravi cela mapa sveta, onda je ulazio globus, koji se u stvari, ideja je bila da on zamota ovu ravnu mapu i da od nje napravi globus. Onda je došao dizajner koji je rekao to ćemo da radimo u tačkicama i nećemo moći da napravimo da se umota mapa u globus, jer nismo imali kompletnu filmsku animaciju. To bi moralo sve da se crta i da se animira na filmu, ne bi moglo ovako da se uradi. Nego on kaže, ajde da uzmemo jedan globus, pravi. I sad mi smo napravili jednu mapu i ispred nje stavili mehanički, napravili jedne sanke koje su bile obeležene, odnosno jedan klizač, gde smo pomerali ovaj globus, okretali ga malo, znači animirali ga, pravu stop trik animaciju radili, fizičku, kao što se radi ručno ga pomerali po 2-3 milimetra, tačno smo mi to izračunali koliko milimetra treba se pomeri i koliko se okrene globus. I taj globus je bio crn. I slikali kamerom. I slikali kamerom to, na crnoj pozadini. Znači, jedna mehanička, fizička animacija koja je slikana kamerom, ali s obzirom da je to sve rađeno na crnoj pozadini, mi smo onda tu crnu pozadinu u Kiju zamenili sa tom plavom nekom koja je bila zamisao Čonkićeva kao konačnog dizajna. I kad smo sve to uradili zbog tog, znači tog chroma kija koji smo upotrebili, se dobio izgled elektronske animacije, kao što smo videli. Znači ovo sve izgleda kao da je sve rađeno, sve ove tačkice da su animirane i pravljene kompjuterom. U stvari sve to rađeno rukom, uz užasnu pažnju, da se ništa ne pomeri, da sve bude tačno urađeno i zaista smo uspeli da napravimo ovo što se vidi. Onda smo naknadno u montaži sa Perom, koji je radio, mislim, i na ovom delu animacije, jer se svaka slika, svaki kadar je bio jedan kvadrat.
televizijski, 2 poluslike. Znači svaki, i tako je rezano. Ko je bio još od ljudi koji su uz Peru tu radili, bio Lale Obradović, koji je bio šef održavanja magnetoskopa i koji je obezbedio da mašina koja, vi kad vidite ovu 2-inčnu traku, to da se vrti, da se vrati, da stane u trenutak kad treba, ovo je velika masa da se sve to dogodi. I to je bio, glavni problem je bio ove kočnice, ovi okretači, sve ovo, da to fantastično precizno radi. Lale Obradović, koji je bio i još uvek je briljantan inženjer, je praktično se potrudio da sve to bude tako i da to sve fantastično radi. I mi smo 3 dana i 3 noći to radili u studiju, ništa se nije gasilo, radili smo u 10-12 sati, pa onda išli malo da se odmorimo, pa se vraćali i imali smo stalno te neke idealne uslove da bi se sve to dogodilo kao što smo planirali i na kraju se dogodilo. Ja sam dobio ideju, isto ovako sam dobio taj crtež, skicu tih tačkica i sad sam razmišljao šta bi trebalo da bude muzika za dnevnik. Kao prvo mi je palo na pamet da je to neki teleprinterski neki sistem, nešto što se daje informacije. Drugo, te tačkice zvučne su mi vrlo ličile na ove tačkice koje su se formirale. I onda sam to postavio tu stvar kao tako, formirao tu neku grupu, napravio radni snimak na orguljama i dao im, onda su oni slušali i rekli dobro je. I sad nastaje problem. Sad je trebalo tu muziku snimiti. Onda su svi rekli, ja kažem, to treba da se plati orkestri, nemoj da plaćamo, to kad mi imamo naše orkestre. Ja kažem, znam, ali to da bi ispalo dobro, to mora mnogo, ne, ajde da probaš. I onda sam ja otišao napisao aranžmane, raspisao sve to za simfonijski orkestar, onda smo otišli u Braće Stamenković, tamo je snimao veliki orkestar. Pošto je to trajalo 14 sekundi, jedan put su prosvirali, to je bilo užasno. To da simfonijski orkestar u ritmu svira, to je bilo... Onda ponovo, drugi, 5. put je počelo već negodovanje orkestra. Pa kaže, mi za ovo vreme snimamo ceo stav simfonija, ne možemo da snimamo 14 sekundi. Kažem, hvala, doviđenja. Uzem ono, odnesem Vukosu i kažem, evo, pa slušajte sad ovo. Pa kaže, ne valja, kažem. Pa šta sad radimo? Kažem, mora da se uzmu muzičari da odsviraju prvo ovo. Dobro, uzmi, radi, onda i gotovo. I onda sam ja uzeo prvo korni grupu, Bojana Furdu, Slobu Markovića koji je tu bio i s njima snimio ovaj elektronski deo i taj neki ritmički deo u studiju 5 PGP-a i to je trajalo, boga mi, 3-4 sata dok smo mi to lepo snimili. A onda još 5 sati sa violinistima ovaj drugi deo koji se snimao. Tako da je snimanje tih 14 sekundi trajalo sa tim probnim snimanjem i ovim jedno 10 sati više. Ne valja. Pa šta ne valja? Pa dođu, slušaju, stvarno ne valja. I to je toliko, oni su već bili na ivici nervnog sloma. I onda na kraju u nekom 4,5 satu sam rekao ovo je dobro i oni su onako odahnuli i pobegli glavom bez obzira iz studija. I kad nekom kažeš da si 14 sekundi snimao preko 10 sati su i kažu da si nenormalan, međutim, to je problem male forme koja ide često. Da nije urađeno kako treba. I ta špica je išla 10 godina, možda i više, pa je poslije i napravljena ponovo još neka druga. Da nije bilo tako dobro, prvo bi je skinuli ranije. Drugo, da je bilo loše, ja bi se svaki put nervirao, dobio bi čir, svaki put bi čuo tu grešku koja je bila, koja nije bila kako treba i zato te male forme su najgore i one moraju da se najperfektnije urade, bez obzira što su tako male. I posle svih tih priprema došlo se na ono što se zove konačna realizacija. Evo, mi smo pored mašine koja je, pored ove starice, koja je evo još živa i radi, ono još uvek služi da se sve ono što je nekad na njoj rađeno vidi. Ona je, znači, svesno održala sebe do današnjih dana da bi se svi njeni poslovi i dalje mogli da gledaju. Međutim, u tom trenutku kad je ona trebala da obavi taj zadatak, znači da animira špicu, da reže kvadrat po kvadrat, ona za to još tehnički nije potpuno bila spremna. Tako da su se u realizaciji tog posla javili problemi koji su bili negde na kraju tog lanca. Znači, sve ovo je bilo lepo, sve su bile, pripreme su uspele od inostranstva do ne znam svega,
ali se na kraju stiglo do toga da to mora i da se napravi. Bilo je srećom 2 pokušaja, znači probna, da se vidi kako cela stvar radi, znači taj sistem koji je bio napravljen mehanički, pomoću koga se stvar animirala, da se vidi kako će se ponašati kamera i tako dalje, i tu su nastali neki problemi u stabilnosti slike. Onda smo došli na ideju, odnosno ta jedna velika ekipa na čelu sa Dejanom je morala da prožvaće taj jedan moj predlog, a to je bio da mi radimo u stvari animaciju u crno-beloj tehnici, jako smo je dotle radili u koloru, i da kasnije uradimo ki i ubacimo naknadno tu plavu boju koja je pozadina u to. Time smo izbegli da uopšte radi korektor vremenske baze na taj način na koji on radio, da vrši kolor korekciju i tako dalje. I onda smo uspeli, i to neverovatno brzo, jer kada je posao krenuo, Nenad Čonkić, koji više nije među nama, je besprekornu radio animaciju, nigde nije pogrešio u pomeranju svih elemenata. To je te jedne, da je nazovem, pomozi mi Dejane, sprave jedne slože, jel? Sa više pokretnih delova, na koje, gde se vodilo računa i o kretanju tog globusa i o njegovoj rotaciji, i o tome šta se na pozadini događa. Znači, kad smo otklonili sve uzroke koji su ometali normalno gledanje, znači sve je tehnički izgledalo besprekorno, od tog trenutka kad smo rekli sad je to u redu, idemo da radimo, špica je bila za 40-45 minuta gotova i izgledala je besprekorno. Mi nismo čak smeli da se ni radujemo, ali trebalo napraviti još 3 varijante. Znači špicu prvog dnevnika, špicu drugog dnevnika, špicu trećeg dnevnika i špicu vesti. Znači rano je bilo za radost. Da bome. 8 varijanti. Da, to da. I to je još uvijek crno-belo. Da, još uvijek crno-belo. Posle ćemo, to radimo, posle radimo u kiju odmah. Mi smo odmah, kad smo završili prvu, mi smo i probali i ki i sve. I kad smo vidjeli da sve to nema uopšte više problema, onda je bilo sad samo egzekucija. Koliko je ta priprema trajala? To, do tih 40 minuta. Pa, do tih 40 minuta je trajala tih nekoliko noći o kojima priča Dejan. On priča o noćima, a u stvari špica je urađena posle svih tih noći, jednog dana, od nekih 1 popodne do 5-6 popodne je bilo sve gotovo. I na kraju, kad smo sve uradili špicu, Sava je uradio scenografiju, ovo je neki izgled Studija 2, u kome dobio dnevnik novi izgled i novi pristup pravljenju vestima koje treba da budu dinamičnije, da se rade drugačije nego što su se radile. Chroma key je uveden i znači nova neka tehnologija je uvedena, tako da je ceo projekat koji je Milan Vukov započeo gledanjem jednog zagrebačke nove špice urađen, i ta špica je televiziju Zagreb koštala 50.000 maraka, ja se sećam. Mi smo uradili to naravno neuporedivo jeftinije, tako da i s te strane su ljudi bili zadovoljni i uopšte meni se čini da smo tada imali najbolji dnevnik, ne samo po sadržaju, nego uopšte po dizajnu, po izgledu, po opremljenosti, po realizaciji, jer se sve tada promenilo. Dobio se jedan novi pristup pravljenju dnevnika, nekoj opuštenosti i tako.